Para ka rin kabali na magplanong mag-hiking king Mount Pinatubo. Suspendido pa mo ing nanumang tourism activities keti ay ning report. Sinuspende pa mo hanggang aktibidad ng turismo king Mount Pinatubo manibat May 2, 2025 katukin ng Executive Order No. 5 pepalwal ning lokal na gobyerno ning Botolan king Zambales. Ing pepalwal takbang suportado ning Department of Tourism katuki dareng reklamong pepalwal dareng 5 angkan dareng aita king Kapas Tarlac kaugne ning kanu pa magkilala king karelang ancestral domain at kawalan kanong bayad king libutan ding balaw sa turismo king lugar. Inyang talwing Domingo ning April, lakwas metin diing tensyon. Inyang sabatan dareng pilang miyembro ning tribo ing dalan papunta king bulkan bilang protesta. Bilang karela ing may aresto ameging sangkaning pasyag ibat king National Commission on Indigenous People o NCIP ako kulait king makataw at inklusibong pa magresolba king issue. Agpaging NCIP makisan metong nalaking LGU at AITA leaders manibat pa inyang October 2024 bang manakit solusyon keti. Dinekdek na naman ng DOT na mabilog ng karelang suporta king desisyon ng LGU. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.